malungil tasil sin moraro wilade. Languk Marcel temela kasi sakla. Mawera gimamu le di kaya man meraro wilade wasya. Ngal kita mamra kambes na lang nga tigib ng sungulong trimo meudul mema. At siya abagi di o sisbir at siya program. Al sil sendiri di o siya program na kasi sakla. Aktimal mo maling asulit tiga terus kal tiga bloel. O tiga tal sigang tiga tal sandien mem duk masada gen mo club kul tol di momral wase. Involve ada bela uzoku. Maklu tunga tel no gione kurang asule mengir bangala. Ateme me dire che lo renga solo me già sono ateme e do le mol ngal set tre mi go dosio non le gorgon pour si il subject grave da okay mam saule what I do e malung el suel kama Moses e malung el suel mora ki other belau lo mesa shorgi de mara belau mitigel ngara outside gida madek mo se nga kamal di sokal msauda tora shobai mate al lo legisa keisa rigid ma buko legisa esle industrial mera beluad mal lungila te aleng el albulu ade kami rubak ataragot klol industrial lo mesringia renewable energy lendan ngarang kita atko namo opidra bulu ade kmase gire del yakadangara fossil fuel gire del migrate el mora renewable energy which is wa igagid le solar ma of course another one aus igagid el battery engarang abi mal el source ra ACL ma omrul battery igagid el chargeable so el igagid lo spera cell phone rigid ma igagid lo spera tel solar power rigid belao el ngaria battery ringi asigid el elementa lela cobalt melanga akmuiwan use tekpelwa se Sera 1849 emnaria gold rush rablulat taraman leklol rush ra tora minerals maradas mlora California mlo o mine gold el algo ara renewable energy ekadam ara cobalt rush para adam la mosiga cobalt lo traveling Piagidia Foundation ra renewable energy rablulat ma masader tial tapi hindi tiang amadakal bes akara Xavier el senior year ngake ngare imol professor at University of Hawaii mle madur kamam ekmol wase miul adra Micronesia so miul mo independente mbisia igana mirgmiu mangaladak mase on the sea floor ngaria manganese nodules Galadak mo segal magnis na Jules sa diwa potetol malidang okrebe bula baramra gagidele ocean floor. Mang masing malbotog etemil tigra North Pacific el bogidra Hawaii etiagidel guk recent study at tilobdra scientific research ma adar syabal kumase malbotog ay gagidel magnis na Jules sa bulura masyar ma even Micronesia mabelaw. Nagmirubak aknora internet makore kita madingin dia kanal dibus sa internet makore research mo mga tigdal map tigdal map o tik mas ngaral partra Pacifica blal betigir ngir ngaringiya cobalt ringi mal amoltik mas belawa ang artiagidal map mang gida ang aringiya gidal minerals gidal mal edel Traklab se bolong yat special technology so lang ikatamo last edal mine emo parte tail renewable energy industry a report takmalwase sera 2019 abdul adam madul spe 140,000 tons of cobalt hindi a projection akmalwase a year 2025 which is the next year Blue Adam was pay 430,000 tons of cobalt, worth about $14 billion. El time what el krol bulura Blue Adam supply cobalt el mora igagidele kombali los cobalt igagidele bulura Congo. They supply about 100,000 tons a year. And
namo niya gagidele issue til tiga ospe a child labor. Maguk namo issue til. El albulul ade mal mereda technology change. Masiduk masing katamalay gagidel nodules ra ocean floor. Ada mamadakt. Tak masaya kami gilem ngarti gidele ocean floor mining. Hindi tiga gidel adel gol kuk blok tira internet akmola sendiak kamama lagi mo spe a mining. Terminology gi mo spe ngek masay polymetallic harvesting. Le ngirmang tiga dia kaloba masilmon mangis. Tiga gidel teknologi spe ngiya o spe artificial intelligence. Tamral mon mora bertak ngari kamera ngi. Tidal kamera melu igagidel nodules di ngari bebula ocean floor. Ngari ya gora masil ocean gora hydraulic pump di mol timet mi wul morba. Mandiakal mararadaw diakal disturb agidel marine life. Mang segidia esel technology marmang mang ida telgibel lomdas wertiang leng. Mal nama madakter environment destruction mang kerdi ngara balwada tuk marmatara NGO mek masya ali ako mdia ko bortiang muduk maasa ng rankel tree team kerdi wa sel mon la oso siya balwad dia sa edel mine natural resources sergid agagidele ngari agagidele agency ra UN klela International Seabed Authority based ra Kingston, Jamaica. Already tamla issue 30 licenses. Yagi the license namo available mostly European company. Hamle got the blue will approve yagi the seabed mineral harvesting abroad PNG Papua New Guinea sa 1997. Itrigang ang girmang alamlo tigiblo re the material gel muter technology mang yes, maring revenue tirinding at the end of the day mlo tabay mlo lusaw do. Ang rule mlo join up Cook Islands. Cook Islands ang wirniya tamlawang mereka study tir. Et tekmal wa segel el manganese nodules ma cobalt ma nickel. Ngara seafloor ablura Cook Islands. As well supply up to 500 years worth trillions of dollars. Kita mendengar recently, ana room na mo journey. At one time toro magtakta ana rook masya ali kami molto mali environment tek masya kamama dependra a scientific knowledge kami wa supply mer kamam agi mo spe emortegi the industry. Kumdas na adiriga a few weeks ago Samoa mlamo o journey. Dendal ngarang siguro ngik masya a renewable energy of industry. Gidel nga Pacific Ocean na olaba ako tekron inventory na gidel klalo. Para ad ilangam arngi. Question nak mosim gidel adre belaw gudam makara. Gidel dan ok litmel NGO mel osimar asmred. Akbalo mesra aknol download asya sing kami ruba kara. Tele gidel manganese nodules nga ocean floor. Ngora abadal di ok bebula. Breed mo na, Orger? Di ba breed? Masalabong hindi ka logis. Tadi mol, malmot memal marahil. At kita siya singer sel masil mamalay, tiagid. Tiang adi mol, magduwi mang segid daktak masya ko mol, mangise, mararadaw be, effect ecological system ra bertakl. Se, agam util technology. Abdul Adam na change. Lagda nga ra, Yagi dele artificial intelligence, tora yagi dele urel dos pe advanced computers mang suberir adel morse harvest tagagi del nodules, diakal effect tagagi dele ocean floor ma ecology ra ablulat. Hindi tigida issue kami ruba. Sina adirek mlat murtiang. So lang etiram la Dudi imol kong balin klela pioneer high-tech environmental company. Et tigagida mo release a report tira next month, June 4. Mo tibadi si report mo si
kada makarang harvest tayo gagi del minerals ba rare earth, rubber tackle, diya kada tamila environment. Mas kung mga diya talamal ng wangaranga, damage sige. Almorgi, bakit naman mga mo sing karanga scientific research gagi del urior mang kada suwada mo magaling sige del report mo mga yuwargi. The same time UN direct lamo hospital tagi del International Seabed Mining Authority almo direct murula assessment till October by July. Ako lugor ngiyak mo si lakadore del mo saying agagi del Babier ra wa NGO mga rangal plaka agagi del edabed edo odong ira agagi del scientific research el may and assess a risk ma benefit akrember kumirubak sera el metrigel adele mle walang itrigil del Maberesel Alliance albana sea floor mining makadamlo may sagil katsudo luru lagel video ako naman nagtagay disappointed din tolol tagagi dile igel kol mal rare species kersel maltmol mara hindi ba lolol tagagi dile mesil ma asyasira idel na jules ma a risk ma benefit tilol tagagi dile video murgit mo se mo the Sanitel Alliance ako naman disappointed mo se kilo ko de silal bay da dogir gagi del summer el me el sub el bora ol badabla do mes po singaria risk ng India el Pacific Ocean arate ulis raklo diwa gel adra India to ganit mo se ngaram tel Ganges River or adang arsel el mogoy tago mirtir ma mlura badingar ade mogoy talaging giska Ganges River adang arsel down malimir India ka bolser it's not only holy river di tel river always raklo mang di dilute rogul poison di mo dia katwes abang nga namo dia kal feeling makmasekalel why sa Pacific Ocean ni gid blab panic gid blab panic the close sa aspareda mang anyway bring this up lang I think it's imperative ra leadership ra velal mase giria del murat olbada balaga gid uldas rather jump in sige na topic ra nga hopefully motara issue ra adro olbira traklab say sula telo siya may irmagel tegi como do naka oren sa kawe wasi ulgumak ngas kan alu imadre lagi mung dia kan al gudnge maktim krok to litil ang bakal di ngakamla sel do nari dasim akti wasi al sukum di olang ana daksel kisi Edi gaming edi kaso edungu. Edi solar edi kada sodi. Edi solar tial lu madrengen bilio la presidenta na mosal meles bringi. Oi, normal lagi. Eu mano clear me. Kelel la kaso edi kortil am. Embo ya presidenta mas segi la samla saing apa bien. Lo tidre am gukti kaso edi lambaran. Makwadi gusegi. Dia bukwa de bos advocate ndi akwas. Galila ka sa elo. Umraro kulto terlula. Dingere suba subledro era do. Maka mas kita close stress ni Kita mlamos maul di ilangara Texas ambalenda arbuli so kita di ungir dikit. Kita mlamos maul meradel wasetia ungir komeu en dia ka target el reserve wasikahal. Kami rutel siya kami option silang kada mo lo tidra. Yan ang kita sa ngayon dia ka boleh rule buy ram namin mo. I see. Ya ka matika information tial abain mesbel. Mang baby ra to kada ngarbi target lua oil ekonomi na sina agir bagir. Mong ram la kan views gitu mang kada madaktal expose. Kada madaktal expose kada was kita ngat gitu tamang kar gitu makar gitu ta katubo karam. Ako pas ang issue dolable open a mind ram red gitu was. Di tarolele kada megringil society adusu este ka risk. Del sumo kada kukti was o hindi ka ere mego man milgol ka. Ere mego tinaban milgol kada dikira. Hindi ako bigla kala. Kada vita. Na ulmadak tadele mo society. Nakautan mo ko risk
Ali sila po di independent, tagmi kamil tero nga mle fight ta independence rigid. Ang kadra risk. Kadira risk. Oo, mo sige kada survive and yak. Itel survive. Itel survive. Kada mo langit trawe makarang survive. Tega risk. Yang interesting subject len. Ako na hindi ka ditila kita o blabring. Beto ka to blabring. Luwat ko na di oreng. Kato ko na oreng kung. Kasi ulugom si Pedro makana. Ito na si Kada bangir oreng. Kapong eh. Dia kakakuk tapi nga ke malungil o song mura kumiguk ta boset makarelang. Nga tial agumes ra tial el tela senkyol ngarbelaw. Idire el mal ser ngubra. El alta me ngong email bu la ngetul bu singila bu. Di ngara el mel bu la mre el muringa senkyo. Idire al krok klar adro ol to da uldaso. El mult to da uldaso e matakra al bulul mo o mdaso e mela senkyo tir. Er ada ngora kada madaktel Otoba da Suede, kada garuru, lende kasado ku kotoba da Suede, tomuleu da Suede traar. E amal masarong ko ngi sel tora senkyora. Abulurong eangan ra elal. Tiangalius. O del ko singila abuil elal buil mata at obey. Ra ode mata. El digel molo muklat kergidra senkyora o ay ambelgeo may melig. El atam lo sigar adal mormur telendia kan adal mur. At obe ang aringa gobernador malutin gobernador di terur mur temore an apos. Ang aringa tetiul gingal ra olbira tobe el di tetiwa wosia. Tira la di tetiu na ke tobe. Oi mang bulgula se ideren tirga digalo umrang lo se tiang aringa tutrel. Al ube to se erendia ka dia ka tutrel ngil temal ube dia mo ngele ku borang ayangal ya gobernador dingil tar murut ya dabo egingal ata matablong agingal tri matede ko hosia mbugo sendiwan aigang eures tamla mangai magumes ngi o mesra senkor manal mer olbia ko law elo asitriga igidil ngaringal adi tira mormurte dia kal adal mo mamora president mabais el digel terror mangamo dia ka primary ser kumesa kal mo senkyo e kami am dengi 2016 kom dengi lo se am normurta angaria Tony Bell sama Sandra ari rutel ti matami ma asurangan o emno asurangan matami nora final mo sisi atami elas election ari ruta Johnson o Maalen o Arnold elom to asurangan tumletewang tigil betul ada bela el anen diak mak sei ali alsen ewarra dia ko tinggal wasi trigal melom mesel belaul el betul ko mesetil lau retire ma ngara betul lurur natur da del bengiu trigal terul el junior se murtelmo al ulen ko dia gaul de suiu o malu ba sentia ereng dia gaul tutrel tiang ni mo trigal ni mo mengiltem aku mes ngi embal kola o masarong nguringi ebek o masaw la monday dalbang halle dungu sa igel monday mo klop tutlel tial togora a pension tirgang amla pi kaulda sumur olbia kulaw namong ebek o masaw dani aiga mga otia tia maklop tutel to pension mutuado mo ss lo de kerni mutmak mo de kit really tia di girela retirement oiga ngarak ngel mak til tia mangeta smoothie eniet ar ada olbia gulau lo ba ora tenga da lo sadri kadungu wa tia tora wa minimum wage tora abo tu dia ngaria bin ngara house mlamura senate ngaria bila senate ndako sem mlamura house ka senate ngaria bila presidente mlamur il teblo e dia o masadri e marco tutele el tora ke isail ku ilmo o rultira ngara adal mungin mengakmal ko o mes ngil waseng tiak makarang e gal mergo lerura ada kal mentangilas aududir $120 at halbuil abe kata kal twice marura asten kalme etir kalora private sector mutro tois tirgam o el tax tira mlngai mo sa audir aguk tirek dilmu
makumes matukora kay sarela titel mo kautel mo kortil alto tarate al el mo soiswa dia kaudasu kirel dia ko masawer kirel maul makosi kid kadam la burn out mung imo ato ko lagi dito pumes ngway kita adra media adio miangku wado ko di malbasaw la adawas mung ko mlogori mal to karubu ko mung ko masawer ngi Obor ada lo tombo tim suga ata akmel datal telar ata atal tarra. Adi kalau sawa ikan ngai mula bisnes tire ngara trip mai pangar akan mete me aku sawa ngara. Ngetil mosel to ko kora ika kami adal bain lo so kurulam tamelang di ngora ngod dia gidel el tela senkyo. Kamu Aku ngaswit tial first time in history de belau. El man lo latest idira kan ora o mesa ra adal metob de om asan tirap kularail el ubetamora TV mesada declare mesada ora planet tir. Adang wai say ora first time in history de belau one man mo late. Idira kan so ngaranga kada mo mesra candidates mo declare. Umdas na silting malamarang maybe atwar magalang apathy masagalel dia kasi edel mal change ra status quo magdi go with the flow kalil why siya aklamang di hopefully torang sigidar adam say come out demo ice masangaranga a solution tial egal issue the face every day. Mo kerti lang obisa sa kami ko murula ngara mo do sun mestri. O ko lo sun dos dia member litial girek. I say. Ako mtas wengi en. Kita omesera el albula de ngin mo social media. Nga kadira kalwa do sun ngirmano siya ul makample na pa omeser tin mingito para adra ruwa o sika nangger. You know? Tira maral mo sika adra belao ngare krel belao mingito per tire campaign tilo esa bla rule. Tira katar tin met ngoromar. You know? Leng tadro ur, tu mi te marmi ulo ur. Di tirga ige de siga da historia dia. Tirga el dia al harapi ci estila, tirga el dia al mada de ngir tira como se gai. Tirga el dia al fluctuata cell phone tir. Tirga el kere ungela economia Trump. Tirga ya sinklora. Ma Biden, tirga mo sinklora ad montergide. Barmere tirga amoita temir. Aiga last el builo gomet tirga ba ir murtra el murula mo close ralir. La galam dengan luasa presidenta Mrara la weekend ya Mrara khusus. Bolo wa isra meeting ri ra Texas el gomban reungi. Oh. Gati kalau dengan luasa turat akiat ngurong. Mang ada bela amla mo dengan luasa dia the best way to survive paga clock le memorai. Instead of fight el guerrilla ga gid el dilo la mo bior madat. A minimum isra house awana minimum isra senate o minimum isra president. Di celebrarnya public meeting itu melogoy. Ya tahu sa meeting el dia katatin motivate lo asing ngara lo ura lo mergit ada belo. Era ulul das ma ul do. Bukan mo kedi kasi mga kapay wawa platsen sira mandra. Al sum sa lungil ada belo lungil ano media am gurusi e bon kira ngabar. Le dia ngoder kau mga problem nga karay karbel sedra ADB. Lo ba PCST nga e man bring la ara ro ul tokor nga. Dia ka adam deswi ududek mag digid rom das gurgide yan adam belaul kera saibal makwa Michael belaul rogo enjoy American dream dit to decide el wasin tangara mongra ara kera blue belaul see the differences kidra ara monga dimlak option churgit kri laqdar اللي قبل هذا المويل متعرف انا تلقى يوم das وسي area di kala di lur tira candidate nor madri mo ay ya lo label buru bara adan mo presidente tir malu mo senator tir dia kalau ay gitu ngarinya daily life sirgid al bebi que me quería el que break quería el bebi que mo son al bebi que tangara kamal di le rule sunday all these little things dia kada partner ni o si sio a all sel o si siya ba counter tel government maguntas wen sel atara ulen dia kalau mo reergid le gumes tir ma dia kalau mo reergid ada om das ngariya tatil hor tumi na mo dia kalau mo reergid le ura tilgaw gid bisirir le tumsu qadar dat التلال so they can afford the campaign I get basyor say come imagine imol reergid que decide el mauran dia
dia ka ududel how can you do that iti lang nga TM mga niya boy ngam na question na ako hindi will mga TM campaign maraming bugol hindi practice alam na mo di will ako di ko mo sige di ko tumis ka audio kapo I suspect masil at kay gidele social media of course manam siya effect ringi mang betul trigale mormurtak masi Seba ududede di ngara social media Natada. Kloa audience ringi. Menglasi gid dala namo spera es technology el campaign. Of course ang agid le Obama ulam lom sisira. Security ko terror. Lem daring le ko tel los social media. En moringa website ringi. Kalila sige da trend rel am. But in the future kale bolla ka mal bosarap kulara el ngara social media. Leng you reach more people practically free. Bengal ba sa presidente Uriping hindi rin. Social media. Oo. Biden na namura TikTok. Oo. Hindi kita nga social media. Manmuta social media hindi ka tatil nga rin. Natag ko lang sa senator ng delegate o tiya posisyon rin nila. Social media fighter rin. No. Tala di mo yun wa ikit. Kuktiyaw rin di mo yun. Mang interesting was tiyang kadam na tomil bulu. Ako na di mo rin siya. Hindi nga niya kami tanong niya. Anak ako na subject na nga. Kapag subject na Naka-subject na nga ka tuko na dengue. Mako tenso ka lo otit tigi del bilra imol lo legal. Also kuma kira ablim kau madi kau ma abi media karang game. Malgansur bengar ako de maklol maklo ka na dengue ka na tanboy. Tirgel ako tilgansur bulan. Hindi era lo ula dengue tir. $109. Kudi o mesesi. Also kuma arala dengir ka o kudi ma o al klug. Ya arala luula dengir ka o al klug. Ime kun ngiter ka mo orana generator ka. Len ku kiasi o mo generator o rumur tetik dro. Imo generator. Imo klug pedal tal trul garo. Adar to klug. Ngayak na trul garo. Melak mo siya gito lo otile adar belaw el altime siya rutri. Suma radengir ka ako akluk. Ya arala lu uma dar takluk. Kung itra ko ba generator. Elak ko korsel palaw solar. Ay ka kung daktag yung mamang magtuluma mo umilom basi. O wala palaw solar nga kam na interview ng Buigra France, Buigra France el adra palaw solar. Betingin nga NDBP, el mlartiang e oltra ora udesvira palaw solar. Mga sumbiak ano din sila o urtir. Al suko mga ngedel dar tukluk orina dengir kara atabuil. Elen ngania sa washing machine ka ma stove ka ma ispaxer ka ma air conditioner ka. Egmora NDBP mglongira atru irtela 110,000 eten el panel etemelo ya solar panel me bulabli me connector ka urmogil. Egmo hara erul dar tuklura NDBP. Emo di akam hara dengi mga 700 tala. Ako masih del konsepta l'ultra niya adra solan mer adra belawro. Luas ya segi del losado ni NDBP. Sumungin del dato klug adra dengi ka o mo solar di mo hara erul dato klug e sebra dato klug. Ako mtas segi del idea a solar l'ultra belaw mergi del rogo adra belaw luas. Tial IPP sella connect. E avera morio aro kulto kore. Tiyasil nga rangat pang. Ay pipitial ko klow loruri el alsil sen marala montara atra pipi usim mangani. Makukuha ng normal tril kwase. Magarangi alaboria solar era adra PUC mi ultimo dia tingil wase. Morba bra klow ng lamoria solar. Klow al sense. 4 cents. 4 cents, right. Mas yung gira de mo charge kumira 4 cents ng morba bara la solar. Eletial solar loruri nga kabarmente. Hindi kalwas el solar loruri nga NDBP. NDBP din utial tagal. Klalo no may. Otugira panel. Meskaw magmudya mo hara dengi. Ika hara erul dar taklura NDBP le tumilar tial panel ti ora. Era sige lo ura
sel gumta bani ada bela ulogam nar segid el concept ketemu malaringi rasil sel me mo yasu yak langan lagi makukuha mo musiga el asel solar el ngarangat pang tial close solar sel sal close pa lera tal sil sen 15.28 megawatt sel mal close Sel mura sel sil. receive rasils a 15.28 ese ya agirel ngulo tuwira PPUC que decía que se mainas era la luz hindi over sige del contrato lobang ito si sige del 1528 en arnya 12.9 megawatt el battery energy storage system ay kagi del babiero manggirul bomes ngarabol gul sige del tokoya kumdaso yang siya ba siyamra la mondarira brubelo ransis ngara battery storage system le gagulen sa adra PPUC yung tigal na toksolo kung gemma ay gal tan holit to si tiya ka batteri ringi mlora batteri detial 12.9 megawatt ka kadri aklalo ako di may gigit lo ura PPUC ko masin mal clogan fusion rablu el alsil sigre la PPUC wasi tiya ngara makadang ilul me emo amring la om sodi bring la klangar lagi dan bring la kriteria bakteria kan belum subur nih. Tial solar rogir biskit awal l'ultimo dia Australia $18 million. Ngun sa akong bali niya mirror si. Kita madi standing on the corner watching things go by. Bisira l'ganik tra IPP sing IPP. Australia hara trum $1 million still other uli IPP. Igirel rilil mo mereka yang ultimo dia 15 megawatt ya storage at 12.9 megawatt. Kasi el storage sa kundas yung uspalla ka kerele. Alsuma babiera look storage tira adra più si sentia storage. De selom sodir nagamala palming yurtin mala. Entonces, hay gel cloang el containers na si el batteri. El diurere el anga sel tumura sil sel me sel top dengil morablu, en stabilizing him le tia fluctuation lo lan ngira sil sem kita ya ngila sem sel lungul top dengi en mo atel di motal o tabdel men dia go boriol borbab. Ois. En ala mal madia madia. Oh, hal sei gida adi sel o top dengi mrgon dia sto se dia sto se dia lor gdi tiang. Andi ala ka kontrata wa sen storage. Oh, lor gdi tiang bo se lo speni ya club se maiga. Di sei gida sel lo laringi ya o top dengi. Sei gida om so dir nga makma. Ano andi ala ako siya. Awul ma ko bring sel palau solar. Ari ko tsim mergida wa tiang ama. Alsuma ara la alu amle imoklu ngo kay sense. Digan may nasa lalu ilbasin. Sei amle mokte ka ul gada malari. May sei. Ate alu tra rogir. Kada sei bra emisión na blula de legida algo ko tara ko to cloud. Makit liol ta dol top zengir ti ablat per capita. May senen. Kada sai la to amli de mangara gide. Manggirel mo may nasa lalu ilbasin tumasumi imoklu ka. Ako mes sel dengi burung gel bui gel ala dengi gel bui ke. $109 arala luul. Ulo ko mo ora solar mo eri dala arala luul. Mleri ora luul. Dimlang aral merul, dimlang aral merul. Kita mla mo blan sila 3 million. Leng el asel lengilul misteri tirge kita adal kontrata merul lengira atpa. A 3 million le wal basenta 4.75% ra olingira tarra. Seludo drasi. Babela agirel receiver at 15 megawatt, yang aring storage at 12.9. Interesting li kita mo end up harara $1.6 million atarrak. Siya payment li. El asera lo sa dringi sel ultraor giril producer klungela megawatt el ultraor git. En aringa el diesel la megawatt el giril lo trurugid alag lo trurugid segid sela talbuil pirkwar tarrak etobal sangi. Sel la giril sel lo mul meskide giril marar. Dia kaspedo ko tawarni. No, tel mo gomela aul makku bring it up. Sel mo lo ringil wasen dia ka storage ni. Magarabo ul talbuil tira produce adengi. Aso mo ul talbuil. Mandim lang al-produce sel 15 megawatt. Kado mal setil ang mulong kita nga. Adan sige storage sa protector gitu dia ada. Al sukum dia question sel di lunda sen al sukum dia al beskid segi klungela megawatt.
ito vals. Nga katiyan mo lang yun. Mahal ko mang ulil talbuy. Mandiya ka sales, mandiya ka may kawat ng producer. Yung tao vals. Tir. Weather Bureau, Tir. Ano Tir, ba na harara ka, kabimento mo. Aul ming akong das wasing girel nga niya alta doon bara lungil. A solar ato ngil wasing malara sales. Aul mang fluctuate malara sales. Malso mong mas aator tel belaw talbuy. Mandiya ka sales. Hindi ka lamay. Malakal mga ko man sa tir ko man sa sales ko man sa ta. To, tir o vals. Siya omso dito, vals. Oo, hindi ko man sa tir. Diesel, sugum to producing yung mosquito, girer mara. Ada makita harara $1.5 million a year. Sum tom skit sige lo ule. Bagum das wen gire la pipi aulak pring ay garo ko ya kan gire del nomes. Tial do lulmu ra ko tru ula sing gungir gide le tial sil sa aditada ma ado ma arringi adi ga gide khlagdal. Engi ang oswira pipi si hindi la sel ko do mur tersay magul baselo ul rengel buig. Mlamoria panel, mlamoria ngarang ya aral alu ulat 3 times higher aral energy ringi. Begitu kita di ka do suba. Ako na sila di ka do suba subalit. Kemarin was kita sa 2015 ra a Paris ka demle saing ra a kontratra blue ad rogil was tial kleal da do palmerio. Bela kita dilo was el arrag in megire del mul morsegi de 20%. Reduce our pedra alu at 20%. Next year, megire el 45%. La presidenta ko plame to that goal was year 2022 and 100% of renewable energy to spare. Tingnan lang ara mo nga tingnan elis was sa sibitya mo oiti. Til ay gid lang ko plus ois bela. Bela se ko makarar ela. Dia, ela ka bay kumdas ko ringi ang masano ko lang gider mereder belaw rogun mo kuldible le ang kagid nga buiga a victim to ko mereder matukor ang dos matukor aya matukor gid emission marogoy ya arala aluum at 3 times more arala dengir se ka makala kam kora se daily life sa reklada o mara aluulak munta akmal nga milgol gari dim na ko otogen mguk selme kung tiara togen mdi kase do sen tela arala tel dengi tela alu tela arala service se de garngi mo atara solution irtiang agire del mo atara officer sel kombali il mei the interrogator tir detail kuk beske da side tir di if I had my way okmo PPUC ba irulia besel billing it was energy charge, fuel charge, solar energy. Magdome sa breakdown, mag sa monitor, are we moving forward or are we going backward? Di tiya nga di ka sure cell, di ka lo otia a solar, hindi mo lo fuel charge. Mang tiya nga, hindi ka incomplete gagawin talaga. Hopefully someday they're gonna start. Elan di ka dil NDPP. Ayel mo klol kung balir bela. O center. Tial super center. Al ako tuklo a panel nira, igal mo close to. Tial surangan sa Ben Franklin. Tial Red Rooster Hotel, West Hotel. Ay kadi o panel ro, ela yang kadi kabo ela sek to makarani. Aru ngil bisira am lamay ganyan makita bisira harar alu. Lel suguma ara mala lo ya panel rabli le may nasa nating diningin mo. Le 300 tengon mo 50 cents. Because yung ariyaw doon mira panel rin. Dengi dia karole de bodir just because it will be ade de kalo panel. Kinaharata kay. Yoisi. Ay kita mal ay gaya kirel soadal del all time rasenki. Atan mo all the bring. Leklangar da stamal da stal adre belaw. Amring. Dia ka adan masao de di masao da ungil. Kaya di masao da ungil. Makura di mlebring ira pleng imo na subject til kumtas we. Ang giri ra adra kabulmente rulia clone meeting buay. Lenjak mo bes. Sira loro ra NG. Sel NG sem le kotul mume. Interiga France. En belaw ro ginam daktil di kita ngarar ko dem nem tengilo si ngarat temil sao tengira. A president marubugul belaw mar adra olbil mar adra sel kombalira France. Amlera madal olbira lula ngwa a charter medire otubdia lururri. El tiang adra olbira lula ngod aversion de tir.
Ada pipi you see mo da miru. Miru ringi tangargir. I see. Tigal miru ringi kira dali ngon titrin me. Igi titil was tiang mlam kasaklen. At the end of the day, ya arala den girga dori 6 tala ya arala ula den girga 100 tala. Ya take the solution. Kedi mo kodira PCST. Mo dia kam taksa dengi maral masigur. At least guktara minus na 10%. guktara solution. Obo kita to isem kedi om yang namo kita adablu lo si. Dia me bai bodo to ya ka la the ngasaing eta bodo bo ka referendum eta dia la al modir tiang. Le come sarà a Blura Miguel? Ma mentre Miguel non ha messo di il terroruga. Togore l'ora la do mo che metto ambasciatore assim. Volumi la rumi la tergel wa mkhlogi lo ya qawli el magani ma amla maruba. Asum malo wa rumi la de bele كنت مكمي ميرا Miguel o me مش كمي welfare service مش كمي hospital bills. كمي اجي متري ترمي له ادرا Bes kime agaliw. مش كمي غليو ما بترمي ما رامكم مودي غلي مولديو. يا وقت توتا ما فرونت بيج المي يا وقت مينستر ادوكيشن واسي مشكوليو. You know, kita ba ikaw to-tora kung nga kita manbaring ya ka ulmentri Amerikana mga open na asim na makadabo ko taka top rogul mo kirse to me dim legi dim la maybe abulwad el molak de isin mo siyang batar the life over is always green yan nga kamla mo simbay lang di ka din lang arsel marko amre kita o si kitin mo malasing kyotir makatal kita ma di ka bulgut absolutely di ka bulgut tingol mo rise ka kluto mas mi orgon. Akademik, one more comment at tiagi dele solar base regale dongo yora news ma kare talk show gabiu a cell battery vegel for container again a purpose ngia the stabilizer tial KCL tial electricity ngara solar melt pura grid Maisi. le lagang mo geman si mo lobu anyway ndi incomplete len gel battery storage mo spera club say adiak mangge gedelo maar. That's going to cost some money. Detail project om soden costing garing. No, tell Maria storage. Well, basically, a press release to be the private sector led investment. Detail private sector, it's government led. Anyway, misleading pabier. Like I say, in order to complete the tel solar, those specific the battery will provide the electricity at night. So the other was say. That's going to cost some money. Eventually, ingiril mo mula like a pro forma financial projection mo say by the time of oras sigil battery mo particular system maltila arala at the end of the day abela mo pay. Like right now tiyang adiyo sell ngari sales e maloms. Why say based sa kurang sa media. Asum na mo ur. Oy. A question na kasi di ka ba ur kita ara den gitir kamaring. Oy, di ka ba. Di ka ba ur. Tadi ka na dul girel. Ada kan ngerti lagi dele bilang lagi girel mo nga separate line kung masi tela solar raw. Oy. A solar girel minus, hindi girel plus. I see. Anyway, kung mesti credit for doing their best, but exactly. But there's some more needs to be done. Eventually, kung nasing DYNG, munggel si Ortil me interrogator ngi, ma bol tayo sa siya adrablu. Also kung tikal aram na masakal mo sa other tila dim nakaloro ngi. Ibang mo mi ro ngi. Mo mi tila adrol top daw ba mi ro ngi me sa din me kamam. Ilang try mi sa other on their behalf hindi ako mo tiro ko mo tiro kamam. Kung may ginom tiro kamam sa other kamam mo tiro. Imam team sa other team mi gidamang. Ako tila ka lo mesra today ilagi dile Island Times. Ya article Island Times sa kasi tial IPP dia ka battery ring di ka kalsib elmo reaches their full potential. Dia dir ka siya la battery. A battery 3 million. Mabon mo da kay ka kada may million balset. Hindi ko madagay sila ko to the announcement trabit. Rauri sa alamada self project tra NG. Itiam tirgel kombali mlevit amlevit itial hall luldimukra agel battery mostor le tia total package ulak pagri akme imbar selvi da imra kombali Taiwan manne blaktak no se al sugu magiwin selvi agi provider solar energy to renewable source adimlo imol selmo odwal
bigi bab tigil engineer sa Taiwan lay awase tial krida dia kasebe lo tugura solar energy dia kasebe lo tugur mengiran bruni spesialis ngara irain mora ukusai di di seguir elang aku ada siapa elang amla mail kung mo release el grid dia igalseng 17 million temo donate ring dalam ulmata dengit scarce di ela seguida al borngi indi sukunguk tiya kay batteri lo mostoren degal Me la batteri guktoren sir alda do wasin trum email. trum waise Begitu kale bay titro sengal no dagi ara generator dagi de lugir o mamrur tial mo diakal mo dagi dia algom bral ongi terela bral ongi te mas lead ma negotiation ka crucial belum ako bali Ena actu iwi alastil sentence tiya. Was it TSL complete, it will be among the largest hybrid facility of its kind in the Pacific. Ulgo mang armem, in German se puro ring sa to ek malungil bilis. Hybrid. Kita recipient ringi, dia filler hybrid part of it. Kaya kaya dia burden, merada belobla turatsin. Bon mutra mare ringi mendim lengil wase. Todo mo sa suwiti mo utiti na matia mis leader at vela. You know, say interesting statement tra president. A president la wa de suet. Ni president vela mo agora di mo mes kurtir nga amla public lingua se. Mutel mo iti. dia ito se mo kodrem sa sabi Tel mo goy. Le al sukum mo kada uspe ringi ragi harara 1.5 million at 20 years in Marora, that's about $40 million, $25 million. By the time it was 18 years, I get panero wala mo moit. oh isi dia mal last 7 years Ako di meso al bring sige dilen. Ang akong daswa Jackson am Saudra ngara potential durit sini at melara to kasi obay. Ay gal ngara maori rigid oil casino ay gal rokoy kanabis mangarang cobalt. Ako na diya kabel tura alda do. Igit di Saudra si esbritil am release lang morut angarang. Kaya gito to yung mal di rabik individual other way lang. Kaya ka so din mo. dia ka Ewan ko rabla mo si. A problem wala mal mo to ka misinformation on the street. Tila dia ka problem wala. Tila mo ulat ro kin. Bomsel pergi lang blame ra muntal dia mo dengan lilo sa problem. girel ngaringi al adra kablement ngari assemble ngara al sera ka cross luldas matoy lomdas waiga emsu waiga mutat ko do de ay stigal metakledros dia gida ko tiang mutaganya so dia ungil dia makin girel wai se blura kabarda to ka scientist ringi ngari universities amsu ma researchers nga outside ma inside the government seguida sa girel de rule yakumdas di toda udas ider temengali malu bet ko ngai malu teng bekngit nakumdas seguida trigib mo slow down msu bai ka ada long let lo ultrokra klamral to ko ma ungil ma dia Bugiar adan lo renesra maria de gida. Dia ngara le deli en mo ule arbekla ada di moria ka mentalti. Dia ka mla to do lo asitio. Dia hacer algo otro bueno le muy rigi. A last statement probablemente el moral verdad se tía quiere el sosimi. oh isi Sea last statement at development. Tira tirgal adar la obra la auror. Alam la mostra se la rendir gal maria de tidu te quiere el sosimi porque que la bolos a tira town hall mangaran. Es ifen a presidente tira me mistake. dice sukuma president tampulo isi Oi, so peda culo esa. Akora gulgera frank lo ase. Kumia mru tia luro lo tau te tia solar energy. Ya presidente gidra April 1 adi lulu ase tia gidra mgodira so sebi in one nuclear me. El agmiru ngario. Dia kal giru tira kerse dia. Musin dia kal durguma ma giru tira kertia. Engata. Le ablu ada semua presidente adu lalu aiseng boy kali suika ider kamar malu tukubir kau. Kubi ko ngaran olita tingela maria de kami. Ako mga sunamora point el government agir step in ek masi. May the hire independent CPA firm. El adit tritiang el beskida assessment ringi economic analysis ringi. Ek masi so what happen if we get agil $15 million mam ara storage battery mo at night. It was come a whole picture. Ebo to ngali. El at time gida ko rap piece by piece mga confused. Di again ito mo sel tiki ada ngau lo ase.
Ugulo lam tamala. Kom remember Ipseko. Kom remember Ipseko. Nga kam lo tilo lom tokringi ak senator sel time mo study ringi mo mo secure ringi mo itu. Ikata end up lals 40 million ito ngul mera me 21 million ya temela nakamura mumno sepel. Emles el ngua system rasiaban for 14 million. You know, Miguel, kalau gululam temelang, betul dia ngomong semua kom tenglia, tel tirgal ada Iran masyaban bikin memrura super portra, yang di memrura tanggal melmutra matara beli. Al-Quran nos am ngidel surang al mga may betul lagi mur terbela ul mura UN el mol mo digilon dia ki bodir ngra kata al bangari. Ngar sangaria baby mengire lo mesra pasta. Elang malkut example la kaspa. Tial ligira iraima. Ngagi telong ira blila ayo lat di bus e kada bla salu madreng million euro atel mal. I mean ngoi ngarang kita magi. Lat ka masatial imol patalo ngar lagi. Ngigir imol atoy la kosekit gidin dia da se de suba sublet. La duk mamla imras ko kita Australian mil ngaguk tisyo met gibe endam ngaber takla. Amla ngar gitu. Dia ang club gula ko tuming club gul to ay kaldo sa de jangle. Ako nga ka o maral wasya ka bel meter bela wagirin ngani bitama bitarngi yung maral aldo dul luwaise. Del dul luwaise siga unil de bori. Al suma presidenta o setiada se sevi. E dia ka unil lo ul tuob lo singara ul dia ka doles bergi. E di lo logoy lo miol wasendia adoles bering makit dulu tul mol menga trim million kumigo ngap sergito ko makura dingon moriseleng gange stera das tama das tal adres belau ese di toda dengi di la voltura aralma ese voltura aralma este al solara di la voltura dengi aralma bergi makir di la di mol bari rogula uri Wesi. Ingora franca di lura last week was aralma siura bankrupt. exactly Uspera order bankrupt. Lek waise haleti la uktara omasao de al la suko presidente asim se siba solara franga wase la bangrapta ari public am tamal di merise elang brela ngal kerti abla sim brela tru bong ri kak peska lightning hour Dia kaka mal dikit aku daswe adorang semase morngi segit le Pacific Art Festival ra Hawaii. Wase mabela mo participate malungil exposure bela ma culture git. Hindi mal appreciate ra agora so ko solda mo provide transportation ra roguil or artifacts ra gid el morse ma trulet. Be dungutang di thank ra American US military for providing a free transportation el mora Hawaii. Tigal ngal kada loral adi ime mo ang mang say gid mo. Ulung gid mo la dolong le gid ma US military langara dollar ngi. Ang makamal against the gora lawsuit ma trubra soldado leng kada ba wali isertir tidam ara dores ara brul abe ma jangan kira ko mamro ka so mam di kami tan atas ya kita beti mi it's a nice gesture more other way loud mos be edel atendra mo club to ay assistant ra meta mi Dia tegida alait nigra. Sel gays rengel Clinton nakamura bugay mili ngara selam. Amor grel ang talbuil madrengel ngaringya mondari. Tegida imurat ko sel tabor otutelala ulak maldi melgoil wasing gide lo tautalla. Mutli. Len kar el ang ngaringya mondail wasing kang temil godit al uben kilapsi. Sel dabora mnamo taka la sel dabora imoray kay gidil tagoy al di ngil godin ma gilipsi mal godin engirel ngarngia autopsy ni ngirel government lo ya tok tang etmo so sige ngal ade sige bangelo sengang mil grama meng selare lang dia gudengelo se kom gara tau talla magara adol tau talla government ta lo rutia elang obera talbu ila bangel ngarse amondar tigal lo ngal mamla mo umring tau to ra lo ngli begirel mo yak maldile mo tak mal bendia bago ko sendia ga girel mo smigel lo 100 grama expensive tir al gumesa ukna mora corte tigal adra mora gamla ortutak magumesa gel expense
Hindi as of now, ikat ada tu rak lui madangel telayan. Expensive tigang. Tiang mom garang. Ya kabelment travel ada mloringyam sa akrara. Masuma kabelment tam la modia kas subuk ada tora kodal ko out. Romto. Etiasel masarung kuril to kolo setiang aram mre lo isele akmalong opong legem la atigal president wal ngal ada ulbia kulau ngal endak lo isele. Sigida atara mangplamo masarung kulengel el bugi ngarau tagi sangat meladra aba biakal bus president pa vice president ta oiti marar ede klogi amada tu mataklora ule kaktire ko se opongak ngaka wa ngra imura state dim di lebda adara o malu bet muka kwad malu mro aklokir adma aiga akpol was tiang marang mo iso siga ya ba almada adma bakwasin asarung ko sikita adra law kedam lam kasak rumah akmoy iglesia melulu seludak magisam tu dak lebse modak aliwe kale akmal meles igal singra iga tialingra ulul mo tengel matial metu data akmungrara babak o mal abula umesa dalal metigal bebiringi umesa ma mondar tin mal rana moklo mga akti ureng lo se sukuma ngaga ombral lo se sukuma kabelmenta na moda kas erulang alel kiril to kire ide kire impeach tir malu ko march ngral lendia kas LYC dia nga bod guru sirgil tretala sum ko meti tira at ngara kabelmenta gilo tala dia kan litia akti ruli se gire mang Klabal kulto ko lang klangara na involved. Ngaga lightning nga ga ijaka kulmesra. Ngania amal klo to dilo mora bilung. Mle sil school of school ringi and you song sa honorary doctorate degree or something. Siyang wise abilong. Magbalungil to makmal amatra sil school ma tel effort rabilung earner o asigit to. Adim lo question nga mangoy urtial article to ringi. Emen mera adra Miguel Olgeringil wase bilung el queen era blur bela. Makukore eskara question ra Facebook was. Al sugma bilung a queen rebelao. Ya ebi reklay ngara. Sel interesting piltigeril el dadu. Amla mo adra belao lo tubri amral toy. Ada ding argere yo tubri un suel. Ya social media man natin over. Bon mutra mo siya sa muna kalwase, ang iramang. Mwase. Dito lang ka ilong, akwin ng esar. You know? Katamla abiyo sutyal. Aktrain mo lugar niya kasi. Mula mo diya ka to, subras yung nga tirak karamral to ko, ito lang magimot sirgin. Ling, also ko abilong. Abilong nga niya, aklabal gul meaning nga. Dia kasi interpreterin mo queen. Ako mdas ng diaglo ay say. Ebi reklay mdas interpreterin mo queen. Ba wala ladrang esar mdas interpreterin mo queen. Dia gukti kuno esar dia kuno belaw. Hindi sel tokor belaw masyugang belaw wala ko ram isik to lang tokor ang bar. Mong modiakal valuable tial tokor belaw. Aksimbara syugang matretelen. Leng arang barder elanga we say mla mo tokol nga meeting ito asin ka queen rebelaw. Hindi ako Kalamaral to. Hindi ako tingin masela nga queen nga ka cook mamarada ng esara abo ko nga niya queen ka ma. Ding klabal gol nga game por gitum dire kalwas ya asyukang adi ka mo ng song seringi madi ka mo eringi. O mo ko tokor Miguel mdi ka mo ng song seringi o mo ko tokor belaw mdi ka mo eringi. Makumda siya ngaral tamalil ginala. Isel mal interesting el part adrablu belaw rogul al mardil ngarak mungkir. Adi to opinion ti. Dia ka imol ultoy rak mungara. Dia ko wai sen mol ko ni. Dia ko wil subile tial queen a term ad English amilebi. Ingania bulgul ko ngul me usperingi. Dia ko wil subi mo lamo kayo nga radolongolet. Emla mo awana mo kautoto etiam mal clear queen ase ngel el redil merred rablu
el do gurit el belu ya omre de lobang aultu ira roller ablil Misal sel do se queen of palam bergulo se gam reder vela un ruler mred tel government ngaru era president o el lo le gablir raidit e momo mredra o dimla kalo aga asenko aul mo plata seguida Ay, makti, Miguel Armela Bapadre el Mosra Shabal. Moger Raos. O Moger Raos. di ako kung tasang isul kadi bring it up, aru historians, barma silbelaw, marugul belaw, torrengas. Ito ming torkli tial niya dong ulwol ito. Kita oil way sige de ngaria obgud ma dadal ngaria di rabway. Basel di torkli lura ngul me yan mulom sandil ngal belaw o dire o aseng way say. Ya kung tasyo kang kita mormin. Maktingul marise nga kamal mereng asuli rogul mo sa miul. Guktunin el altal sika nga gidil mo to the excuse ra kampes nga niya ta ngarelel. Ya kamal mereng asuli la Jackson ra mal to lugil tas lodas ma ang irmang ore nga ra umilsil sila ko kumiu belated happy senior citizens day. Ya kamal tede dal adi ka apol senior na kamal tede na mo senior. Tinagna mo Senior mang Namsuka SS. Bergulo siya senior sa di al retire. Gili de oro ro. Kung ang sula may igam al melsante. Okay.